Reka nongere ngusuhuze kandi nguhe n'ikaze wowe wamaze gukora subscribe ku Bibanza Real Estate. Nk'ibisanzwe ahantu hanyura imari nyinshi ku bantu bifuza gusevinga, gutunga cyangwa gutura mu karere ka Bugesera. Imari nziza zigezweho zose zinyura ku Bibanza Real Estate. Iyi nzu rero iri hano ku Gahembe, munsi ya Ntare School. Ni ukuvuga ngo ni mu minota 3 cyangwa 2 uvuye kuri kaburimbo. Iyi nzu ifite ibyumba 4 na salo, koridoro, hanyuma ikagira n'umwanya wagenewe dushe na toilette byo mu nzu. Ni inzu iri ahantu heza muri quartier nziza kandi ku mafaranga make cyane. Iyi nzu wari ubizi ko uzanye miliyoni 16 ariko zitaganirwaho. No kuvuga ngo nta negotiable ihari kuri miliyoni 16 ugatwara iyi nzu. So ni inzu nziza rero, irimo amakaro, parafo nziza ya rangete nk'uko mubibona, kandi ku giciro cyoroheye buri muntu wese kandi ufite intego yo gutura mu karere ka Bugesera. So iyi nzu rero ubangutse miliyoni 16 rwose turayiguha. Urampamagara kuri nimero usanga muri description kugira ngo ubundi duconnectane, hanyuma nkuhuze na nyiri inzu wigurire kandi udahenzwe. Karibu ngo wayikaze.